Isihloko sanamuhla ebesifisa ukukhuluma ngaso sithi ukubekezela kuzala impumelelo. Salaleni emakhaya nibeke nomlayezo ohlelweni vuka ungalalala. Sanibonani-ke bafethu kuzo zonke indawo lapho kufinyelela khona uhlelo lwethu. Siphinde futhi sinibingelele bafethu ngenhlonipho nje enkulu sivuka ungalalali. Ake sithi-ke bafethu-ke ukubekezela kuzala impumelelo. Ngoba sikhuluma ngale ndlela le akusikho ukuthi mhlawumbe ingoba asiboni ukuthi abantu badibana nani ey'mpilweni zabo. Akusikho futhi ukuthi ingoba mhlawumbe siyazi ezinye zezinto ukuthi izizathu zazo yini ezikwenza ukuthi bengakhoni ukubekezela. Siyazi kwesinye isikhathi ukuthi ukubekezela kugcina kudinga iy'nhliziyo zethu ukuthi zilunge kangakanani or zikhona ukuthwala kangakanani ekubekezeleni. Abantu abaningi-ke lapha ngaphandle they end up bagcine sebenza izinto ezingamukelekile because of behluleka ukubekezela. Yingakho-ke namhlanje la ohlelweni-ke sifuna ukugxila kakhulu kuleyo ndawo leyo ukuthi kahle kahle masithi ukubekezela kuzala impumelelo kusho ukuthini. Bafethu umuntu uyabekezela kakhulu umuntu uyabekezela. Kuyasidinga nje isiqu sakho ukuthi ngempela ufinyelele ekwazini iqiniso ukuthi lento oyifunayo ufuna ini. Futhi ukubekezela kuyenzeka ukuthi ubekezele ngisho sekunabantu abadiphende kuwe, mhlawumbe ungumzali or maybe uyasupporta kunabantu khona igama abalisebenzisayo lithi phecelezi bethe guardian. So uthola ukuthi kunabantu abasebencike kuwe abancane ngezizathu thizeni ezike zaba khona empilweni. La ekubekezeleni-ke bafethu-ke siyazi ukuthi kwesinye isikhathi kudinga egazini, kudinga ekuthenini inhliziyo yakho kuze ibe buhlungu noma mhlawumbe ugcine uthatha iy'nqumo ezingakwenzela ama-shortcut. Ake siyisho-ke lento lena-ke bafethu ukuthi la ekubekezeleni akusikho ukuthi ngoba mhlawumbe abantu bangcono noma banjani, kodwa kubiza kumuntu ukuthi kumele kwenzeke kube khona ukubekezela. Inzima-ke lento yokubekezela bafethu ayisingeke nje siyithathe nje siyikhe phezulu sithi ilula kanjalo, angeke size sisho kanjalo. Kodwa ekubekezeleni bafethu kudinga ubuqotho obuphelele nokuzazi ukuthi ufuna ini. Futhi-ke nansi enye into-ke engifuna ukuthi ngigxile kakhulu kuyo kulesi sihloko sokubekezela, iqiniso empilweni yomuntu. Bafethu ziningi izinto ezenzakele noma ungabuza ubani nje umbuze ekuphi ubuza ukuthi empilweni yakho ubuya kuphi. Umuntu uyokutshela ukuthi yazini ngibuya la nala. Uthola ukuthi kulezi zinto ayibalayo ukuthi kuke kwenzakala ini, ubone nje ukukhohlakala ey'ntweni ey'ningi ayibalayo. Ubone ukuthi lo muntu lo wathathile ama-chance futhi nokusa phakathi nokuxhaphaza abantu nani. Bafethu uma uya ngokukhula uyabona ukuthi hayi khona mani endleleni so angihambanga kahle. Kwesinye isikhathi uzusabe ngisho nokuyoxolisa kubantu obonile ngokungezwa kwakho. Uhluleka ukubekezelela impilo yakho, kodwa manje u-end up lento seyingazathi manje kunomuntu thizeni okumele ukuthi yena ahlukumezeke ukuze wena ube right. Bafethu asiyibukeni lento, uma singenabo ukuzwelana ubuhlungu, yabona into mayenzeka kimi nakomunye umuntu ingenzeka. Uma lento yenze ubuhlungu kimi kusho ukuthi nakomunye umuntu ingabenza ubuhlungu. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kuyo yonke into engiyenzayo kumele ngibheke ukuthi ngabe ayizukumhlukumeza yini omunye umuntu, ngoba kuyenzeka sifune ikusasa lethu kodwa uthola ukuthi kunabantu elibahlukumezayo. So le kusasa uthi ikusasa lami kodwa lihlukumeze emphakathini, lihlukumeze abantu maybe abangaba noma u-2 noma bebe u-5,000 noma bebe u-100,000 begcine behlukumezekile ngokuthi mina ngifuna ini. Sikubonile-ke lokho ey'khathini ey'ningi
ukuthi abantu bayahlukumezeka la ngaphandle la, futhi lento le ixaka ukuthi umnikazi we-dream uye usuke ehluleka ukubekezela into ize i-affect abanye abantu. Okunye-ke mhlawumbe angathatha kude ukuze ukuthi ngempela uthini lo muntu, uthi nami anginawo amazwi engagcina ngiwabekile ukuthi ngempela uzondlaleleke emqondweni wakho ukuthi ukungabekezeli kwakho kumosha kangakanani emphakathini, ukungabekezeleli kwakho ku-create ini emhlabeni. Bafethu, asiqineni kakhulu ekubekezeleni, no matter kuthatha iminyaka emingaki, kodwa ukubekezela yinto efuneka kumuntu ngamunye. Uma kuthiwa mhlawumbe uyabona kuyenzeka kwesinye isikhathi bafethu, uthi ufuna ikusasa lakho uphazamiseke emphakathini, kwesinye isikhathi uphazamiseke kobangani, kwesinye isikhathi uphazamiseke mhlawumbe la uqhashe khona, kwesinye isikhathi uphazamiseke lapho mhlawumbe usebenzela khona, uthola ukuthi ziningi izinto ezikuphazamisayo just to reach your talent, just to reach your dream. Kodwa manje uthola ukuthi indlela ozobe uyayisebenzisa izogcina manje seyimosha, ingamoshi ngisho nakulaba abakuphazamisayo, seyimosha abanye abantu, ngoba uzobe sewuphelelwa inhliziyo, uphelelwa yikho konke, usuthi hayi man, yazini ngihamba ngale ndlela. Yingakho-ke bafethu sithi namhlanje ohlelweni sicela nje ukubekezela kumuntu ngamunye ngamunye, whether uyadrive la ukhona, whether uhleli nefamily yakho la ukhona, whether uyasebenza la usebenza khona, kuyo yonke into oyenzayo. Bafethu siyazi eminye imisebenzi yethu is-sensitive ngenye indlela, kodwa ngithi nje mina ukubekezela until you reach your destination. Bekezela mntaka baba, ungaphelelwa ngamandla, ungaphelelwa isineke, kodwa ngikhuthaza ukuthi bekezela ukuze zonke izinto zakho zizoba right, zonke izinto zakho zizongena endleleni. Bafethu, ohlelweni namhlanje asingabi bade kakhulu, kodwa nje angibe mfishane kangako, ngikhulume nje ngaleyo nto leyo, ukubekezela, ngoba yikho okubaluleke kakhulu. Bekezelani bafethu, liyafa izwe ngaphandle, qinani ekubekezeleni, ngoba abanye babo sibahluleka ngisho ukubekezelela umuntu ucabanga uthola umntwana and then uyakhula ezandleni zakho, uba mdala, uyahluleka ube umbekezelela. So umbiza ngamagama, umbiza akhombisa khona ukuthi uyehluleka umbekezelela. Mayese qedile isikole uyahamba emphakathini, maye emphakathini still usahluleka ukumbekezelela. So kwesinye isikhathi usala wena emakhaya, yena uyahamba uye endaweni yasesilungwini. Mayefika le athola abantu abangasezokubekezela, abazothi babebona ibehavior yakhe isuka. So uthola ukuthi usegcina uyalimala. Ngani na? Kuhlulekeke emumva ukubonakala ukuthi lo muntu ufanele abekezelelwe, hanjiswe kahle, aboniswe impilo, athi ephuma eya ngaphandle ebe ezazi zonke izinto ezibalulekile okumele ukuthi azenze empilweni yakhe. So bafethu, ubekezela umncane, ubekezele between, ubekezele umdala. Ayikho nje in-excuse esingayithatha kuloko bafethu. Asibekezeleni just to reach. Noma ngabe uthatha, abanye abantu banokuthatha, sibekise nje, sibeke example, banokuthatha uthatha isikoloto la usithatha khona, maybe i-furniture shop, maybe i-loan, uthola ukuthi along the way so ubuke ezinye izinto, so uhluleka ukubekezela to ukuqeda i-agreement oyenzile. Abanye bafethu ngisho ney'ndawo abasebenzela kuzo, uthola ukuthi uhluleka ngisho ukubekezela ukuthi nje angaphuzi ngoba ngi-on duty, so angiphuze ngi-off or ngiqale off yami, futhi ngifune ulwazi ukuthi lento ngingastopha nini just ukuthi ngikhona ukubekezelela umsebenzi wami engiwenzayo, ngoba yiwo ozongibeka la ngifuna ukuya khona. Nalento nje yokusebenza bafethu, usenzele ukuthi nje hayi ngifuna ukwenza baso, ngifuna ukwenza nje kanje ekhaya, akufuneki. Into ebaluleke kakhulu la ekusebenzeni bafethu ukuthi ube ne-dream yokuthi ufuna ukuthi kwenzakale ini, ushiyeni. Masingabuka bafethu la ngaphandle la, baningi abamhlophe, abantu abamhlophe ababuya kulamazwe angaphesheya, beze nezinto ezihlukahlukene eziningi kakhulu ezweni lethu. Kodwa kuzo zonke lezi zinto uma uyathatha uyibhekisisa, uyabona ukuthi labantu they were having a dream. So i-dream yabo yayinkulu kakhulu.
ngendlela esingakhona ngiyena wenza nje kodwa manje sekungenwa nge-CV ezindaweni zabo abazi-create. Yingakho ngithi bafethu asibekezeleni ngoba ubekezela kuzala impumelelo. Sikubonile ke kubantu abaningi kuyizala impumelelo. Sike siyeke nje ukuthi hayi ukuthi bona ngoba banje bona banje. Sibuke nje ekutheni ekubekezeleni uthola ini. Mina ngiyasho-ke namanje ukuthi ekubekezeleni uthola impumelelo. Ngelinye ilanga siyoyikhuluma sesiyikhuluma ngami uqobo sibonise ukuthi ngempela la ekubekezeleni utholakala ini. Yingakho-ke bafethu sikhuthaza kakhulu ukuthi bekezela lapho khona siyazi ukuthi uthwele kanzima kodwa bekezela uqhubeke nempilo yakho uzofika la ufuna ukuya khona. Kusho mina ngeke uhlale ungafiki ohlelweni. Vuka ungalalali. Bye bye.